Hai gengs, welcome back to our channel. Ini sekarang mama lagi OTW cuma berdua aja sama Tati Niki karena kita mau nemenin Tati Niki shopping. Shopping buat pergi ke Korea. Karena dia butuh koper. Mari kita temani Tati Niki untuk mencari-cari koper dan kita shopping-shopping barang-barang yang lain. Mungkin you know lah, kalau pergi shopping tuh pastinya kalap ya, apa yang ada di list nggak sesuai dengan apa yang dibeli gitu. Oke, ini sebenarnya sebentar lagi kita nyampe sih. Let's go. Dah, sarange. Kita sudah di mallnya. Pertama-tama kemana? Primark. Over there. Kita ke Primark dulu, gengs. Aku pengen kesini nih, Seun. Nah ya dan. Pokoknya satu harian shopping. Primark. Ini kayak sepatunya Kakak Menta nih, yang ungu. Short Kulos. Oh. OMG. Gemes banget ini. Kamu ukuran berapa sih? Masa nggak ada? Kips nih. Kaki Tati Niki. Ukuran 41-42, gengs. Nggak ada yang. Nggak ada. No. Anda belum beruntung. Ini sendal yang empuk-empuk itu. Aku udah punya kan. Tapi yang warna coklat lucu sih. Harganya 8 euro nih. Ini coklat lucu ya. Hab schon zu Hause, es ist so gemütlich. So baik ya. Ini lembut banget, empuk gitu loh. Tuh, da ist auch noch Schuhe. Willst du wirklich nur Schuhe schauen, Edith, oder? Ya kan, sudah ada lah dia sepatu dia. So, was schauen wir denn? Kita lihat apa lagi ya? Pijama. Sok nih, brauch sok. Nah, aku mau beli kaos kaki lah. Oke. Powerpuff Girl. Bingung mau cari apa. Aku sih butuh kaos kaki sama mungkin buat Yumi-chan kayak kardigan gitu loh, gengs. Iya, itu buat anak-anak kayaknya. Ini yang lucu nih, ini Blackpink. Swatsung Pink, Blackpink. Ya. Partner look pijama. Yo. Short Kulos ke? Kelihatan. Kelihatan menarik sekali nih. Apa? Oh man. Ini BTS, ini Blackpink. Capek deh. We will see. Das ist sicher angenehm. Ya. Ini juga lustig di Camouflage. Oh lala, ini. Aduh, ini agak-agak ekstrim ya. Tapi kayaknya cute sih. Iya, das hat auch was. Brauchst du Tasche schon? Ich glaube schon, oder? BTS. Nur Hemd, die Hosen auch dazu. Ah so, ini nggak satu set. Ini? Schau, das ist nur Hemd.
Das ist so wie Kleid. Ja, Boyfriend night shirt. Nah, pas banget ini. BTS boyfriend night shirt. Ja, da Capek deh. So, next. Brauchst du Tasche? Kamu butuh tas nih kayaknya, Tati. Tasche. Ya, Einkauftasche. Donald. Nah, ini lucu nih. Berapaan nih? Gemesnya tergemes-gemes. 6 euro doang. Abu-abu. Gemes ya. Cancut, siapa butuh cancut? Itu aku. Sekarang kita menuju Koper. Tuh, sekarang kita ke bagian Koper. Inilah Sisto. Inilah buat terbang. Ini udah di bagian traveling adalah celana tidur. Ini celana jogging ya kalau di sini namanya. Ya, ich hab schon. So sweet chick. Ini koper nih. Dia maunya yang berwarna. Nggak ada Disney ya? No, nggak ada. Hand carry, das ist mit Farbe zum Beispiel. Es hat was, aber so girly. Oh God, no. Ini loh lebih. Tapi dia nggak mau hitam. Adanya gini gimana ya? Ini lebih mahal ya. This is teuer, this is 42 Euro. 42, And this is exik. Ini yang lebih besar lagi. This is noch viel größer. Ini lebih gede lagi nih. Tapi dia nggak mau black. Oh, ini ada Lilo. Oh my God. Tati, guck her. Dapat? Mau itu? Willst du das? Drum letztes Mal ich hab gesehen, weißt du? Finally. schon meins. Punya dia ini sudah, dia udah nggak peduli harganya. Cie. Ya, sini. Cie. Hand carry brauchst du auch? Was? Das gleiche, Miki. Taruh biar. Ini ya, ini cakep. Terakhir si Zoe juga minta ini, si Stitch. Ya, bos. Das hat auch was, aber das ist so Mickey Mini. Ini lebih lucu memang, lebih lucu iya. Setuju. Da ist Asen ist der Donald. Iya, dia fan-nya Donald dia. Da. Tada! Juhu! Das ist die Größe, was wir brauchen. Ja. Borong koper dia. Ja, kostet 45. Ya. Ready for traveling ini si Tati. Ready? Ready. Kennt jeder, was ich meine? Iya. OMG Tati. Ihr mal Sportsuppen, das war. Aku butuh kaos kaki ini 7 biji harganya 3 euro. Terus yang begini. Aku sih 3839, ini di antara-antara itu gitu loh.
Ini 3942 nggak kepanjangan apa? Ini kayaknya panjang banget, gengs. OMG. Aku kayaknya yang lebih kecil deh. Kayaknya yang 3538 karena kan kaos kaki elastis ya, kalau udah kegedean gitu tuh kayaknya nggak bagus banget. Ya ini kalau kekecilan nanti buat si Kidos lah, buat kakak Menta. Oh ini terakhir aku ada beli ini deh. Ini juga nyaman. Sekarang kita menuju ke bawah. Ay. So cute. Wih. That is cool. Aku udah punya topi kayak gitu. Oke, aku udah ambil celana buat abang. Abang butuh celana. Terus apa ya? Oh ini yang pakai, yang ada kantongnya juga nih. Gini. So, abang order celana, order. Oke, ini belanjaan sudah banyak, Tati. Genuk genuk, Tati. Kita udah banyak nih. Nih. Aduh, ini tanganku udah merah ini, Nenteng. Tuh, kayaknya kita bayar deh. Tanganku udah sakit banget ini, Nenteng ini semua. Let's go, bayar. Salen. Ladies first. Kita bayar dulu ya. A few moments later. Tuh, happy Tati? Happy banget. Tuh. Dan ini kita taruh kita taruh belanjaan di mobil dulu, terus ini kita lapar, kita mau cari lunch dulu, lunch apalah gitu. Asli aku udah kruyuk-kruyuk. Ini belanjaanku. Punyanya Tati dalam koper semua belanjaannya. Masuk nggak sih? Tas Indo. Iya. Ini tas Indo yang aku bawa ini. Itu dia barang-barang buat menginap katanya. Selalu ready di mobil. Auto Sukline. Mobil kekecilan. Let's go, kita cari makan, kita masuk lagi. Selamat makan. Selamat makan. Mie goreng dan nasi, beda banget kan? Si Tati nih semua mau dibeli. Sekarang dia mau cari handphone baru buat ke Korea. Tuh, biar foto-foto mantep katanya. Cari HP dia, cuy. Mau ke Korea semuanya baru, cuy, dia, cuy. Later. Hai, kita udah di rumah lagi. Abang masak. Geli. Tahambur. Hey, tuh ada anak tetangga. Tahambur dan kita bakal mulai packing ya. Cicil-cicil packing yang sudah kira-kira bisa kita packing biar Mia, biar nggak repot itu. Tuh dia kaget lihat ini cewek ini, kenapa teriak-teriak si cewek ini. Tuh dia ngeliatin tuh. Tuh, ya udah, ini belanjanya mama tadi, terus belanjaan Tati ya di mobilnya dia. Ini aku ada beli 4 blus buat si Yubi-chan, lucu banget. Ya udah, thank you for watching, gengs. Bye, sarangi. Tahambur nih rumah sudah. Sayumi.